Sou son moun ki realize ou pa gen chans nan la vou, sou son moun ki realize tout sa fè leve kontou, video sa se pou. Sou santou dekouraj ou fatigi, ou santou bouke, ou santi mouman ou paret nou apou, rete nan video sa. Gede fwa guys, ou kon le ou santou toumante, ou santou dekouraje, ou santi pa gen espoir pou ankon. Souvan m kon de moun kap di m pa gen chans nan la vi, tout sa m fè leve kont mwen. Konform de kon di sa tou. M sonje kek tan pase m te Haiti, so m kon trouve m pa gen chans, m kon trouve de fwa tout sa m fè yo pa reisi pou mwen. Kete m zo nan video sa, pran pasyans, pa dekouraje, toujou eseye, toujou kriye de nouvo bagay nan la vou, toujou update la vou bagay ki kapab do avanse. E m souvan kon di sa m pa gen chans, m pa gen chans, m pa gen chans. Mon konon bagay, jou pa m nan pot kon rive. Le jou pou la rive, pa genye rien, absolument rien ki ap kapab ni bari ou ni bloke ou. Wap just rete wap wè tout bagay ap fini bien pou ou. Sou gade nan visaj ou wè pa gen espoir, ou wè pa gen la vi, ou santi wap deperi, ou santi ou vle dekouraje, map do pa kite mou vivan la vi fò dekouraje. Pa kite mou vivan la vi fè ou santi, pa kite an yen intimido nan la vi ou. Ou genye pou leve batay. Pa bliye la vi an so li son batay, la vi son lut li. Moun kap ganye la vi, se moun ki pape batay, se moun ki pape afronte problem, se moun le problem yo vini, yo toujou bat pou yo an vainqueur, yo toujou bat pou yo ganye, pou yo remporte la victoire. Se moun sa yo ki ap ganye la vi. So gon bagay nan la vi. So wap marche ou tombe, ki sa wap fe, wap levo kontinye ou lan. Wap jam vle rete ate ya. Gen lot bagay an kon moun kon tombe. Par exemple, on moun gen wap marche l frappe pe li tombe. Moun nan gade an ou li gade an ba. Li wè pa gen ken moun ki wè li foup, yu get an leve. Le leve l si ekol sa konen fe, yu fe kom si l pat tombe. So fe men bagay sa tou, nan vi wap mene, on santou dekouraje ya. Ou wè le bagay yu paret nou apou, lo santi gon bagay kap ravaj yo an do, pa kite reflekte de yo. Pa kite moun ki nan touray ou wè sa. So li bon chak moun do gen yon moun, yon mentor, on zami ou kapap pataje deside ansam ave li. Lo santi bagay yo nou apou, ou ka just pataje la vek yon moun, me ou ki so gen pou fe, pa kite reflete sou la vou. Gen moun ki gen yon problem, yo kite problem nan fe menm souri, yo pa ka souri. Non. Ki fe yo pa kontan, gen de fwa ou moun nan viv, gen de fwa ou moun nan chita, wap gade moun nan rele moun nan bisote. Sa di de fwa moun nan koto la men li pa koto la vwe. Gen yon bagay kap travese lan dan moun nan li stresi. So guys, nan video sa, ma fwa konen pa kite an yen stresi. Ou leve batay. So gade visaj ou nan miwa, kal kampe devon miwa, gade visaj ou pou komon wè. Esko reme visaj sa ou gade ya? Ou dok esko senti pa gen espoir pou ou? Mba pou wanti, si pou mè mou kampe devon miwa, ou gade tet ou wè pa gen espoir pou ou, pa bezen wè koman lot moun ap gade ou. Pa inkiet ou dejan moun ap gade ou, men jodi a mèm leve pon desisyon. Bay la voun lot direksyon. So ou ese yon bagay li pa mache, ese yon lot bagay. Pa dekouraje, pa di mte ese sa pat mache, so mpa pe ese yon kon. Non, guys. Kontinue lite, kontinue batay. So pren destine ou an men, ou gen yon chans toujou. Gran moun lantan kon proverb kreol yo toujou remedi, tout autant tête pour couper li, espérer mettre chapeau. Tout autant ou gen la vie, ou pas malade. So guys, pas quitter rien intimide, pas quitter moun faut penser ou pas rien vrai. Pas quitter moun kapi milieu. Pas bon ti gars, chaque moun ti on roche de yo, prend roche là pour construire ensemble avec lui. Tout moun qui négatif, tirer yo sur tout moun, whatever moun ou gen nan kontak ou, chaque bagay ou pa fait toujours la kap décourage ou, kap fò konnen li pap marcher, kap fò konnen pap réussir là-dedans, kap fò konnen pap ka fait au moun sa, ou pas capable gen nan kontak ou, pas capable gen nan entourage ou. Mais moun ou toujours la kap encourage ou, kap dou ou capable qui pap décourage ou moun sa aussi avec pour continuer. So sou besoin la vous réussir guys, ou pas capable entourer ensemble avec moun qui pas positif, moun qui négatif, non. Et toute pensée négative yo tirer au jeter yo, so prend tout ça qui positif yo pour continuer faire parcours guys. Pas quitter rien intimido, so fait tout ça gen pour faire, nous penser ou capable réussir ensemble avec lui. Et comme ça guys, on regarde après dans un an des ans la voie a changé.
Je suis content de jouer dans la vidéo ça, guys. Et si c'est un rencontrer encore dans une autre vidéo.